Lakha sirkep amreng constituency MP jirikindeng rong supia long pirda rong kerkar klipon. Umrongso koila mati kilukit hom koila ki puralong men langit hi uajok koila ki pur bangkep suseatum kisungna. Bomria dorso pathua klamalong inding trok si rongker lun kanamalin mesen ben kapachunpon. Karbi Long inding itom emisikap surhinira inkoira pho parman amri ha waralong selection trail mati selection match mesen pen kapachunpon. Birta ke la rado anaphan kardom pajelo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. Rada tum chukle mechudam mialong thang ke beng ki phan kavide japhan lapen longri longpat ingsam jin ring dok ring ni pen ningkan isek ningarong pen kidu kithak kilong japhan pusia ningkan wangta jirikindeng rong kyar committee atumpen jepatir piponsi jirikindeng rong supialong pirda rong kyar karkli ponasonsi ar koini phai trokar ni sita pirda rong kyar ar klipon mukoilum pen Mil Gibson tok bi Karbi Longri Abirta. Ke kitab long ke tok kono teng pulote farukrin er reng kora chroning kan kalitang thanglong phangchu amen ga je thang mujari phangchu pulo 1826 aning kan si jirgindeng arong kim hala so ning kan ben la khadam lo pulote piningan bangke ning kan pharui sera trok se kera pian le roklasino ning kan trok lote ning kan pharui ni ke chok ase ning kan pharui ni chok ke por nang litum la rong ker ka chor clear pon na Mata pon bangke sorkar pen nilitum kedamtang ani penta ilitum IM phan chuning ridum bom la sokan ning ring la ka teng pensi muning bangke la dak rong kar set mesen pen kim pon po la pen kitchen la pen kapre store la pen boundary wall tame de ki kim kerang pon je phan IM hin pen nilitum hanang ji chak pon nilitum khobor ke long ateng blotang te arong ker tin phanda penenga sengkan pen asap saba kerap pondu pu la senang litum ahin pen la so puthak lam the paklang ponjima Dr. Tuleram rong hang ke Japon sorkar lapen ilitum kaching hon ilitum local MSc lapen yamang hoi thi don bom rinate rangpi alang nita ilitum rong keran so se paching thurna waphan akera balang hin pen ilitum en pen dek kon long lasi nang kerap dun thega pot lapen an so se alang li long ta sansala than thiler nam ke doan ta lang li long kaketa ar nam ke zomi Dimahasau district ke parlo umrangsu kilukithom koila ki phur arlo along kedamtang ar koini phai trokarni men langit hi uajok koila ki phur bangi koira trok siatum sungnanglo lapen bang kritrok siatum koila ki phur ang thorpen nang barbor ilo bonda ko pai ki lang no pen bang ke patum arlo si jingthang loklo tong sikot pen rai komsai ki lapen fire service atum adim an palidun pen labang ke batuma phan koila ki phur ang thorpen ang tan an ke bang japhan sai klempon lo total 50 জন ঘুমাইছে শুনে ulal kiman উলাইছে কইছে মানে 10 15 জন আছে বাকিগুলা এই 10 15 পদ আছে হ্যাঁ 10 15 কলরে আছে না না উলাইছে যে শ্রমিক গুলা উলাইছে জিবিলা আর বেশি উলাইছে পৰ আসলে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল নেপাল এবোৰ আসলে নে নেপালৰ আছে বেঙ্গলৰ আছে অসমৰ আছে হয় ইয়াৰ আসলে নাই ইয়াৰ লোকেল এখন আছে লোকেল জন আছে না সাথে তলত আছে ইয়াৰ হেৰি গণিক ইয়াৰ গণিক আছে তেতিয়া কেনেকে মানে তাৰ বেছি ঠেলি দিলে না পানী মতলব কয়লাটো এনেকা আপোনাৰ ঘৰত হেফালে পৰা খাই আহিছে আগতে এই জিং কিটা মানুহ যোৱাকালি ঘুমাইছিলে সেইকিটা মানুহ এইপিলে পৰা খাই গ'ল খাওঁতে মানে ফলৰ হৈ গ'ল বস্তু এই আগত যে বনো আছে কুৱাৰীকিটা উদ্ধাৰ কৰি হ'ল কেনেকে বালা চিঞৰি হাল্লা কৰাৰ পিছতো কিছুমানটো আহি গ'ল গ্ৰাউণ্ডত ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ দৌৰি আহিল দৌৰি অহাৰ পিছতো পানী কিছুমানে পাইপ ধৰিছে কিছুমানে ৱায়াৰ ডাঙৰ ৱায়াৰ আছে 3FC ৱায়াৰ ধৰি পেলাই আহিছে কিছুমান লুটুকি মানে আহিলে আৰু তাৰ পিছত আগতে যে ব্যালেন্স পানীবিলাক আছে বহুত পানী আছে তাত সেইকিটা পুৰণাৰ কুৱাৰী পানীবিলাক আহি পেলাই মানে পুৰা ভৰ্তি হৈ যায় অকল আপকেছ হৈ পেলাই সেইটো পুৰণা হয়তো বন্ধ হৈ আছে সেইটো পানী পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে বাৰিষাৰ পানী গোটেই বাৰিষাৰ পানী ভৰ্তি হৈ আছে Bomrui rangsina terana tumpen cepatur pipongsi aningkan wangta rongker lunkan amalin paman pon bomason taksi kedamtang arkoini phai trokarnita indeng troksi rongker lunkan amalin bomrui adorsu pathua klamalong paman pon
Bomru yaha waralong rong troksi arong du arong tina rong along ta rong asar chidurep. Lapen rong ker karkli pusitami arong tina long ta chiklem replo. Bonda la puson raramai pi poroti rong troksi aradatum anta chitudun pet pensi. Do ana saitami pachun ponlo. Lasong si ingdeng troksi rong ker lun kanamalin kapaman pon along ta rong troksi arong asar lapen rong aradatum chitudun. Labangso rong kerlun kanamalin along aluhiaman pen KAC Board Chairman Long Kibe VDC Chairman Dorsing Rongpi Rat Asai Klembang Pu Raton Terang Ward Commissioner Raju Terang Langpher BJP Mondol Committee Kong Chunbang Ajit Terang Lapen kaprek manpeng kedwatum chetongdun Rong troksia rong along rong kerkar kliadim solar light guru saratum kedu hamren lapen kaprek kaching thur asai ke klem ponjia phan em madhuram lek thea phan pin puralu panongsi VDC chairman ari dengpen pajirdun bomru ya hawaralong kaching thur asai ke klem ponji aphan tangkalak kep an kerap pajirdun pupusi VDC chairman pen lamchak chipidun sa longki be phansala alang li phansi gitum ani sar po aman alang li sing tong dum lo alang li tamini dum fan bombe rat phan se jaketang lo kerang hilang asengkan ke alang li hinda setame ke dung kerap pi pajir pon ko selang li ta lam chak chipi tekang lo penang pi pon de ko sini kamin ke lo mimur nam long ke la solar light la arong rong troksia phan pinang pola pen sola rong kerset la sila bang solong la rong no to ando goe phanda media kote doan bang same churupalo si pining la pen ke kado goe rat doan phan pining la rong ker karkli la bang so hil jume kado goe phanta pajirik lo la si pining la bang so dak non bombuya war long rong proxy arong cerap pensi sorgari gangbura rapen kedak bombu irang sina terang labang so petir pi ponsi pini labang so rat doan ke cerap petu pen pini rongker karkli deng proxy labang so amai pini padupon lo la lun kana malin non padupon bom lo labang so lun kana malin pini kan deng proxy ke padulong alang litum ke cerap petu alang litum ke claim ke cepat dupen jo ini pini labang so mi phun ni pen pini la son aning deng proxy nang pacun thepot alang litum ka to kai masame chururi une lapen Karbi Long lapen ke pirthe dang litum rong ker karkli litum thorom litum jutang gubat kapajing thuri phan alang litum ke claim ke dam ke padu kolong ke nilihin bena churulo lapen rat do ansame alang litum phan kai ke hirjume do popusi nilihin ten ning khelo lapen ke dak do ko aluhi sa ko do ansame chetong lo alang litum VDC chairman ten tenglok dak ke thegi dingara do ansame chetong cerap chitu lo labang so cerap ke chitu pen alang litum pini labang so amai ke padolong sila me ongdung kerap ke chitu alang litum long po kusi nilihin pen ini khelo Karbi Long MEC Cup surhinira inkoira phualong nijang Karbi Long lakhahini amri MEC angkang penta ke pathuge thekmuchara tuma phan ke damtang arkoi ni phai trokarni amkachi father vendromba thoklamalong kangbai padupon labangso MEC Cup surhinira inkoira phwa pharman KECEM Chairman Diuping Maslai Amri VDC Chairman MEC Cup Kongchunbang Sarthilekhe Logistic Manager Matthew Stein Venue Coordinator Babu Singh Milik Event Coordinator Romeo Malasi Amri BJP Mondolmeipu Anthony Kramsa Abarim VDC Chairman Bijoy Teronatumpensi Chepater Piponlo Labangso final selection match along participant mate players tumbang troksike brakit hom susi chepati pondo lasonsi referee atumpen langchari pon pamisi kadukawi amriangkang kitheknai bang inkoira ke thom ansi select ponchotlo labangso Karbi Long MEC Cup surhinira inkoira phola ke ni phai gre hiniar ni pensi pangcheng pon puputa committee atumpen pherangki athengno thanang pachini pon Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta. I'm very excited to announce the conclusion of the final trial for the third MEC Cup, third edition MEC Cup that's going to be held from 12th of this month onwards. We had our last trial, the first trial that we have is on 2nd, and today is the conclusion.
And we hope with the able leadership of our esteemed and our beloved EM and MLC, Uping Maslai, we also thank the officials, the referees, and the core committee, those who help us for the preparation of the 3rd edition of MSC Cup that's going to be held in the upcoming event. We also would like to thank the participants, the trial players, those who come to participate here. We have got a total of 73 players, those who came to attend to participate for the final trial today. And we have selected, and then accordingly, with all the procedure that is needed to be done. Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardom.